120,000. 24-hour economy market no nationwide strategy ni say wo Ndc ni we ne de ba ma wa no maka kiro say ye pese bon crofo garaway nti ye nko competitive tendering nti wo ma heda pia award ni nyina ba region nti regional coordinating council sisi ni nyina na award 24-hour economy market no regional ministers ni na award nti omo fra wa wo na ede ba ma wa na omo so fa bigum ana munaba nti region bi asante region ha obi afanum ana Ndc fo no se ne abronya asobete hi contract sam binam 22 million market na who design 22 million asante manta ba ko afunipa ba ko 20 billion what's some year 206 billion 220 billion hey titisikano 220 billion what hey ba wa fasa numo ana no afa kirema ne nkrofo anabusuafo abie companies ana wono asa ono na sign ne ya sign the amount. Yes, a restrictive tendering 24-hour market no. Nti sa company ne ba sa wo na ye de ba ma wa no ma hada ka tro say head fa companies fake bi mienu bi attach. Nti wo dey attach a na say ye de ma wa omo di wa chiri they can complain because wa na do omo bae. What strategy no? Yeah, come on, ade biem ba na ye wa nkofo ade omo na aba restrictive tender no omo ye no company na omo de ba man no sa company na kofa nipa mienu be but that is not the procedure on one boys loading boys loading boys it was no kwa afanum 22 million 20 ba kufu afanum ana am se ne be dura abronya ho abona mane ti anopo ba ye fa coffee kakra no say abronya se bi bedidi agya bidi ne ade ne be say no ye be say no ne nyina ya kotena fie 24 hour no the whole Ghana sa na omo ye no a restrictive tender no omo ye nti wo na ede ba ma wa ne ya frew na wo wa pekeke company no wa pe we die na ono aba ba ju certificate in the attach enti akire no anzo baba ba ka cho say ade na nya nya yi obi ko na de baaye or the support to ono ni documents no one strategy no nti another dream ana omo sign so fafa oba kona ni all sign no ono akwa company no afamu num oh I need idea omo hwe de srade ewom no no mafa to say 24-hour economy no regional ministers no fa kese na contract sam no so no ni nyina all the regional ministers and the regional ministers ADD me say 24-hour economy market no mu si no akese ni nyina regional ministers na fa the contract sam no so bia no wo mafa because omo me company na din na wo so nti wa friend crofo won chen oh we de yemame ya friend yemame nti akese ni nyina o mafa no ayi kakra na ewo from 10 million to 15 million no eno nso ya ye no restrictive tendering nti e wo bia o party panyin ne pe wasema omo se yempese obia ne ba be pere nti wa kope obi a wa register no company bi a enko ba bi na fatare wo de na chi nti e ba ne de wo de ama wo de no no akoka kire omo se anye yie. All right, today TV so Eddie Talk Ghana and Ugusu Awosheno Kwame Bafo Abronye my guest in the studio this afternoon. Now Breno Ekwa Dibunti Benedum Din Kobo kakra na very soon ye didn't see akasi ebodo bebro no see pepe but before that ye gasto becture na say nature medics consult so ebetina say Abronye Enra president Asia CSOs no almighty LGBTQ Enra president Bekachile Ghana for say
ɛno no deɛ ho nhia saa aduane ebedie bread and butter issues important share LGBTQ sabe bread yasa de ebi no friend tumutumu no enti no crowd yasa your brushing aside no ɛno abigye so hwe bi who say president na say endorsement of a gay and lesbian president asem na okan wa endorse gayism and lesbianism in the country. Yeah. And I'm a boy. So, one is a Ghana for because of the international communities had the end client fairly serious one. Me say, and yet international no catch a Ghana for no say or no as a president why endorse. Wajiatu. A casa and as a seminum you take casa as a language interpretation. What I say? Obi kan sema the contest you de kan sem and I say me no me no yete ase near matemam for te ase oh ade we de yemfa to ba bi ehu nya enye priority and I'm a boy very good ati ebra Kali Bishop Conference e ko no ho ko katro mo say obema be na expire na obedi akire wo parliament no ma pass no na ye priority no na kan boa ebra o ka kire na nado danko akofo ado obi na di akokot na predama ma gina platform so say asem na obi di akokot no the creation of Nanado and Baumia and a man nipa na de court na no ye priority and the na ye on man priority me boa o se Nanado ni Baumia and them person be sign and o ma show obi kutu person fanko Supreme Court and na me no ka Supreme Court case bi wo assembly wo ayi no ho Nanado danko akofo ado make ni statement clear say court issue be anyone or no also ya Anglican name boa obe sign na momo man ya yetimu yi se keke kokoto a bibia ntimi stop keke kopinse keke belusu ana nipa na kwa lusu ana mara na ba beto ho ana wa na odi ye campaign tia the sitting president no at Christopher Muslimi for the traditional zebra and it was your campaign message a part of your campaign message and I'm a boy so buy ya no a kwana hoden kwan so o de be sign no a Christopher ni beje keke and I'm a boy oba ya na o ka kire o mo se be na expire na me hu say ade na ade agita ada bebe na expire tio ada o ka kire Kali Bishop for no say be na expire na me say agita agita because ya ni enim say ya na me nim painfo no binum in the country. I don't blame some of them so because a binum research enipa odi Andrew Solomon ba Ghana first 2008 President John Dramani exactly yeah we are saying na gay president enipa odi ne ba Ghana first man who say kurobi the Ghana no enipa odi ne ba President John Dramani Mahama as a running mate and a member of parliament meboa yeah on the deneba Andrew Solomon we are saying na sabi trumu hene on the deneba Ghana first sa nipa no be catch say bill efa sa ankrofo no mesan now you Christo ni wo ye Muslimi ni na wo huri boso a ana catch say I spy o wie ye no na o be catch prince enya de enya Ghana fo but Ghana fo ni asofofo mpanyfo nyina tio president ba ye 2025 no a Christopher nyina kuo Christian Council wo mo kwa so mo kan ho asem meboa yeah mo bi go to the battle wo mo kwa ye no mo ka chensa de ehia wo mo ye sa be no meboa yeah eno ye one Roman fo nyina the Catholic Bishop Conference wo mo so kosia o mampanyini
meboa 2025 and omo ka say ade ehi omo pa ye sa bill no meboa very good kuya wosum abosumsumfo kuwe de wo dwan no the traditionalist no omo so kra krata so mampanyina bai ade ehi omo pa eye bill no ana meboa enti se wo ka we nyina boma ne kire ne say 99.9% of Ghanaians that bill no the passage of that bill na ehi omo nya sa na tie sir and also bill na expire no betu wana mo emoma relay any ade na me ba bonten be ka say be no wom enkosi aga enya adwuma o parliament ne enya adwuma parliament o chena enkoma me hye to we eno na nro ba ka kire say enya ade ehia Ghana fo bi ntimpanfo amokọ honom no o ka kire mo sa sana mbaka se be bread food mase o ka kire mo sa be nsam na mo de to na ne hia entimi ka kire se sa nkrofo na o kasa kire o mo no before ansa na o mbe kokora na obi a envelope ko yes na tio o envelope nko ya ade a 2024 CEO for no civil society organization for no ekasatia no say ehia oman no enne no ye nya obi a o se ehia oman no mo bo mu nsam ene wa ya ade dabio tio no the very person who issue statement to say samra na se ba sa CEOs for no omo issue statement say samra na ye den eba na ebe bo ma na meboa no mo attack MPP and na the same nkrofo no president bi aba omo se ono de ebe sign no president ba o se sa de na hia no mo bo mu nsam wo ye keji fo na keji ni kura no o ka kire no say wo ba ma na de na duro na de tofe dada na o che obesuma wa hu say wo mfo aso ba we num no before anto no be duro na mo envre pokọ nti nsambo meeting and I'm calling I concur in Sambo you had that from so Kakama ya fremo Mumma Bomunsam because tension aba it yam from no mumma say baby and the president I catch the plane say someone I won't take a century more and then me Chiremusa president to say of Waso because adia o man say here ugina Pentecostal Council anim e kan ye say e na nado danko akofo ado ne baomia na esi hu kwan e na ntimi ma na ne wanya akwanya ne se wo so won san dia ne kese na ofo aso so omonye ana me bo yes nti obi amfa no wadwen amoye Bruno quickly me won share and can be per se you share unemployment the recruitment day na MP abeka chere say the 24-hour economy no so anye na Indomie and ebebua economy no say we bebu na koda kope social media ho because me wo hoyi social media me ho anambo yeah but o catch Ndc for na omo social media 24-hour no say omo nko pa adwumanye I also complaints no mwa so omo nko pa adwumanye na say we dey kra waka bi emre bibi ka say omo nko twa nyankere ana me boa nti we dey waka bi Indomie mo nko ye o say Ndc full soldiers no mo free social media na mo nko pa Indomie mo bo container bi na mo mpe Indomie bi na say Ghana for ese cake mo nkokrafo nyina mo di Indomie mo ne nkra ya tie sim Indomie ade ba abro ye 24-hour no say the lectures anya adwuma no our market na mo oye nya nwie ye kra no ye tete na sere na abasai ana me boa ba aye so bia hu bi
mmabunu ni binum no na wo monte asem ewo kuroma na meboa no monte asem ntini nna wa hu bi no wo chefa no obi anya na die enne asante mantam ha no yedum nkania se aban ne asantefo wa asem ukwabu no regina wo mudum nkania se aban ne bonfo wa asem ukwo istina ya target some regions bia ekwana ye fasu dum nkania no akase aban no omo ye dai e wa asem nti obi abenya ne chefa no mo huru boso because MPP Babe create conducive environment. Ebema wajuma and everywhere in the world no the easiest way I'll bet manya juma I bet mama quick money yes I'll be going to ICT. Yeah. Yes. Yeah. And kwana obe faso anya bibia yentem because organizations are who do eba nyina no without ICT or survival. Yes, Anati. Very good. Until the kwana obi fa so anya adwuma ntem aye through ICT. And a yenya presidential candidate. Now what being was sikasemu. No, she said the real CC kono. Say yam fat digitalization and kan ho a MY. Until you bet ni ye mabunu 1 million. Through ICT. Wote ha adwuma beto online e Amsterdam. E won hia say ye be from Amsterdam ho. Keke wote ase. Se wo online say adwuma wo Amsterdam. E won hia say obeko Amsterdam ho. You can work here in Ghana through online. ICT ni ye tua o ka bosome. And also boa o say wo tu kwana. Because of say I am pro or harder than Tino, o per visa o nyere. Wo mre. Ni nyina ye say aban no na ebe fa ho ka. Atraining crofo ama omo ho tablet omo de be yes adwuma no nyina for free. Nipa 1 million. Yet ya Ndc for say bibi decoded. Say ya petese e dia che fridge mu. Say ye pito e che fridge mu. Say ye kankam ye che fridge mu. Yes bibi decoded youth encoded. No ma can say no mu nyina you say President Muhammad the 1 million coded work ba and any coded no it don't coded ade see just we say you coded ani ye nti mabunu ne mante ne mabawa aba ne nyina no de ye pe de obinum pe na omo nsa kan obi kita policy kita ono anka kita policy no ontimi nkyere wo mu aso na huru baso ase time Rollins tiase no Ndc fu asia rela se odu o matem na omo bo mu nsem and say what kind of nonsense is that the yanso ma hu broni nti broni di o matem na Ndc fu no ye nam say na dia ba sem kra na etu asema wudun wa ontasie sa President Muhammad 2024 message Ndc maburu no onyabe ye code no bisa say code ne ye dia eno anso si ho but you see youth in ICT ye training maburu no ye provide o tablet ntu to wa no answer you just search Amsterdam any online jobs be na ye den ewo ho ukwa Saudi Arabia online adwuma be na ye den ewo ho no wa bo pa na abene bon nanu Dr. Kwesi Cheti Kumasi otimi nya ge ewo Frankfurt through online Kwesi mo former Dr. Kwesi Cheti Asante region otim through online what you say enti ya we nyina mo se mo mpesa message no mate so obi kan coded and number indomi eno na be wie nano ye kan recruitment ya dede ba hu ya ye jeje nkrofo sika medicals ya tam the 1500 neboa
1,500 ye bu nkrofo fast wie ye no na president di America the statement ya ba say afei de o ma pejam e de 40,000 into o mo ba na saa de na ya on fa